Yewe ngane zawethu impela sibona lapha uCaptain ke weWestgang njengoba ke eseqonde ke intombazanyana ke encane esafuna isikole ebeyiphinde ke ibe intombi ke obeyilungu leWestgang nodutshulo wabulawa ke amaphoyisa izolo ke eNanda. Kanti ke wengane zawethu impela yena uCaptain ukhala kakhulu yona ke lentokazi ngepost ke efaka kuphana ke ikhasini ke layo lezoxhumana la Facebook lapha ke ebeyivalelisa phela ke uyise ke wengane ke zakhe. Kodwa phamba sikhuluma kakhulu ke wengane zawethu impela ke sinchele yona ke lenkulumo ke Captain ke weWestgang khuluma ke nayo ke lentokazi ake nizwele. Uyanele yimina phela umphathi lona somakhuzu weWest uCaptain lo. Yazi ngibona kudalekezi ngaphandle lana. Ngibona phela kudalekezi ngaphandle wena Queen lana sengiyabona manje wena usuyaposta phaya. Yabona uphosa ngale shanisi le daleke kulomjida izolo phayana bafowethu nathi asikuthandanga lokho yabo. Mina njengoCaptain njalo somaqhuzu benzima kodwa ke mfowethu ngale ndlela nawe sowudala ngayo hayi sowudala ezingaphandle ngoku. Zobe ngifuna ukuthi ke wena yabo uyisuse lanto la ngoba uzosidalela amanzi ngomsele nawe futhi uzokwenza ukuthi abantu bakubone ngenye indlela yabo. Busangcono mhlawumbe ufa amapost nalo mjidi saphila ngoba abantu bengajampisi ukuthi yabo wena ukhala nomuntu kanjani. And manje bezokubhanga ngendlela manje begcina nawe sebuyisaba yabo. And ungagcina mhlawumbe manje nawe sowuthelekela mhlawumbe yabo. Ilaba kahlonhle kwenzeke enye into okuyinto nathi singafuni bayigcina seyishunakala leyo. For your security mfethu ngicela ukuthi uyisuse la post la ngicela uyidelete nje mfethu yabo. Kodwa kangizokhuluma kakhulu mina nawe sodibana phama ngaba sesiphelezela lo mfethu ngendlela right yabo.